بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكيتسا هب درس تمك أنا فتح المعين أبو لبت إخشول درس زسن نجاس الجلازول بيتون بقال نكيتسا تسالولغو نكيتسا تسبسب درسي داتسالنا طب خراب جوغي نجاس سبجو بوغين أبون شرعی اب کوتالدا خوراب جو گورب خراب جوگی نجاس اب جو بگین ابون اب خراب جو ات بگونی گیسین نخیت سابون هب گیسین نجاس اب جو بگین ابون جندی چاخول بیهچ اب روح اگو خی بگونی گیسین ها خراب جو هب گیسین نجاس اب جو بگین ابون الاس خدو گین نخیت سالنا دو خراب جو نجاس بگیلا انسانگی چوعگی گارچکی خود اون هب خباب گوجو خود اون خود عرب شین اب خراب جو شرعی اب کوتالدا خوراب گورب هل نجاس اب جارو گیلا گارچگی چوعگی شه بعد صدا بگیبین ابونانی نجاس وچبین ابونانی شگورخین ابونانی خیتسا هب کیاوگو گارچگی چوعگی خارا میخای کناز حلال بک ایناخیولو انسان شه خارا میخای نجاس وکونداروین ابونانی وات صدا وکونوین ابونانی شگورخیلت ادعنو الله قرآن الجانب ابو بک ایناخیولو ایلا جنسا ادمیل خیمال خیره هرونین ابون انسان جنسا خیره اونین ابون هیکول بیان نخیتسا تبس درسیده بیتونانه درسل اخیرالدگی نخیت ابونا دوب سالی تبورا چوعا جانی بوگب جوگی بخیچ اگون کاناز بهولارین ابون جانی بوگب رک قالب جوگی قطی بخیچ اگون بق الجال هبگی بخیچ اگون سالی تبورا چوعا کاناز بهولارین ابونا نخیت بعد اخیچ ایلا دو قودی ابوک هیت این ابوک جانی بوگب جوگی بخیچ اگون سالی تبورا چوعا هب کاناز بهولاریل ادوبگی اخیرالدا نخیت سالنا رافعی است که نووی است که رخصانی لکینگی دوب هیت این اب چوعا سالی تابو ماتنانی جانی بوگب جوگی بخیچ اگون دوب جانی بوگب جوگون صدق کاناز بهولین ابون شگورخی دوب جانی بوگب جوال دسا دوب چوعا بعد صدا بیز کنی دوب زحمت اب جو بک ایناخیولو نووی است که رافعی است که هدین ابون نکیت سد سبسب درس الاخیر الدا بیان ابون خدوسنگ خالبوگو زین الدین ساجند الله گور حیاس و کمسکرین ای صالحین للاسکاری فدخلت القطره من المسکری هدینگو نجاس اب جو بگیلا میختی زول جوال درکون میختی زول جوگی نجاس اب جو بگیلا ای بیان حبول بگو زین الدین س میختی هاویز انسان میختی هاویز بهول جو نجاس اب جو بگیل یک معنی قلیل سنگی دو میختی زول جو خل قطره کپلگی دو میختی زول جوال جانب اونل انسان میختی زول جو خل سو کپلتی نجاس اب جو بگیل هدینن انسان میختی هاویز بهول جو هب جو نجاس اب جو بگیلا کینب انسان میختی هاویز بهول جو مائعن كخمر وهي المتخذه من العنب تو میختی زول جو بک این کلیلا نجاس بک این کنانی خمیاب بقایب انسان اصل عقل اصل بول انسان میختی زول جو هب نجاس بچیلا کناز حرام بگونیگی خمیاب بک این کلیلا دوم نجاس بک این کنانی چاغیر الدر خونل عرق الدر خونل مثال کی بوسن هب چاغیر لجب حبورا بگیلا کورا بگیلا سیبیل الدسن سیبیل خصوص کی بخون قلدسن حبول بگیلا هب چاغیر نجاس جو بگیلا خدوسنگ خالبو گوزین الدین ساجند الله گور حیاس و نبیذین و هو المتخذ من غیره هدینگو نبیذ الدرخون گیل هبو گیل جیب حبور ابجو دوب سیبیل گور څوګی د جوړدسن کشمیش ال د سموک ا څوګی د جوړدسموک هب نبیذ ابو لبجوگی چی مختی زول جو بگیل هبگی نجاس ابجو بگین ابو لبگو زین الدین ساجند الله گور حیاس و خرج بالمائع نحو البنج والحشيش نکیت ابونا انسان مختی زول خمی ابجو هب نجاس ابجو بگین ابون انج هب خمی اب مختی زول ابجو الله صغور خبا خنیلا نارکوتیک عدین ابجو یاشنا نگاشیش عدین ابجو نارکوتیک عدین ابجو کولب گاشیش کی ال هب کی اب گوجو خمی ابجو الا هب باقای ابجو بگل هب نجاس اب کولاریلا خناز حرام بگونیگی خدوسنگ خالبو گوزین الدین ساجند الله گور حیاس و تطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبه عين اجنبيه لها وان لم تؤثر في تخليل كحصات نکیت زبون چاغیر نجاس اب جو بگینابن انجه هب چاغیر جیب باتسا خولیلا جیب جیندا خونگو جندرگو نفسل خون قانصا خون خوانانی آقا چاغیر خو قانصا خوانانی ای اکسس خوانانی دو باتسا د بکونیلا باتسا خولیلا اما دو قانصا خون غو چاغیر جیب گو جندا خون خوهنه کولیلا څوګی د جو صدا خالما خون دندگی قان څوګی د چرخ بوګب جو دندگی قان چاغیر ګوره مثال کې بوسن څوګی د چرخ بوګب جو دندگی قان قانصا خون حق
هاغا چاغيرا كوكواناني هاغا باتسا كولاريلا شينن ابوناني شغوري كيلا دوستوب هالما كيكون سوغيداب جو داندرگي قان جاني بريخون دوب چاغيرا جاني بي قانصا كوكواناني سوغيداب جو جاني بيخيلخون هبشه باتسا كولارين ابوناني شغوري كيلا عربازول ابول قاعده بوگلا شوچوگوني گيجينصا چوجول دا خخيابون اي چوجو قراموگ اسي خخابون جندي بوكينه جندير زمان شلالتسبي اسي قراموگلا دو چاغيرا كو قانصا كوين جندير زمان شلالتسبي الله سوچياسي عقوبابوليلا دوب جو سي شچوگون داس خخابون الله بابول بوگجو جندي شچوگون دولدا سجوچ اوگو خود اللهون الله سيسي عقوبابوليل اخ دوگلا جنصا دو قانصا كوينت الله بابول اوگه چي جندير او قانصا كوينه زمان شلالدگ سبي جنصا عرق يالدا جانب چاغير алда жанебе цогидаб жо жанебе хиялдашун цогидаб жо як до чагира ки qantsахун куинакук асар хабуле бечони гитин влияние qoleb hechonani gitsin misala ki bolsun ჭიმხალ გამჭალ чагир алда жанебанин абон го qantsахун куинаке shimnig asar abularil dodenan asar habule hechonani gitsin dodenan жанебе жо рехун qantsахун куанани heb жо batsahularila heb чагир batsahularila xadusangi qalbu go zaynudin etsajinda Allah gur hayas va yatba'uha fi طهارة الدن وإن تشرب منها نكتسابنا جيبغو جندخون غوب چاغير قانصاخون خوانني دو باتساخولينابن دو چاغير قانصاخون خوار مخ دو باتساخره مخ دو قانصالدن نخ بيكونلا باتسادبوك اناكوخ دو چاغيرالدن نخ بيكونلا باتسادبوك اناكوخ دو قانصاخون خوان خباتساخره بعدينان غوب جاني بوگب خباگي باتسادبوك اونلا دو خباياخ دو چاغيرالدسان شيبوك انيگجو هقوموگونيگسين ايت جانم سوموگونيگسين مثالا كيوسن هاب خبابوك انا جانب چاغير بوگب انجي دوبا جانب بوگب چاغير جيب گوجنداخون قانصاخون خوانات دو چاغير باتساخره مخ دو خباگي باتساخوللا دو چاغيرالدن نخ بيكون دو خباياخ دو چاغيرالدسان سوموگونيگسين جانب شيبوك انيگجو سرانوگي دو خباگي باتسادبوگيل او غلط فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت دو خبا باتسادبوگيلا دو خبال جانب دو چاغير haldomuk umatananigitsin haldezge haldon dov chagir halde sabab khun ekhede singi gob khabaldas ekhede qalte borkhum bac umatananigitsin singi bac'ingi bac'un odob geresh ananigitsin dov khabagi batsad bugela chagir alda naqvikhun dov chagir batsa harame khajib qantsa khun khun alda khun dov khabagi batsa khulela dov chagir doldat sebe haldezge haldon khabal janib borkha umbuk umatananigitsin dov qantsa khun alda khun batsa da bugela dov khabagi dov chagirge amma idha irtafa'at bila غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر اما دوب چاغير جيب اخد باچ ماتناني قباشو قالته اخد باچ ماتناني شبنيگي هالدزي گالده چوگون اخد باچ انن او چاغير انسان اسو پیشا بولو چيا سو پیشا بیال دخون ديتس سو پیشا هبون اخد باچ انغو او چاغير سينگي چاغير قانصاخون خوينال دخون باچ سيخولاري نبلو وان غمر المرتفع قبل جفافه او بعده بخمر اخرى على الاوجه كما جزم به شيخنا دو چاغير پیشا بولو چياس پیشا بیال دخون هالدز گالده چوگون اخده باچان خنکت سابونا باچخولاري نوبيناون دو غورق این ابونا نيگيتين ترخين ابونا نيگيتين غوب اخده باچ ارا چاغير غورق این ابونا نيگيتين غوب قايلدت سبي ياخناني باقان خدو غورق این ابونا نيگيتين چوگيت چاغير دوبت ادت اون هدينان بوگو نيگيتين برهنا بورا راال درقون هاغا چاغير باچخولاريل هدينان باچخولارين ابون نكر شيخ ابن حجر اس چون قطانيل هاغا چاغير پیشا بوله چياس پیشاگي هبون اخده باچاناني borxon غوب خبال دجانيب بترال اد borxum باچانانني دوبت اد چوگيداب چاغير تون غوب قايلدت سببوقا باقون خدوبوقا چوگيداب چاغيت اون غوب ترخين ابونان عدوب ان ابوناني هما خاكسين ناغا باچخولاري لاغا چاغير هدنان چون قطانيل باچخولارين ابون نكر شيخ ابن حجرس خدوسنگي قالبوگو زين الدين اتساجند الله غور حياس والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده عندي هدينا هبجوال دا موج أي هبورب نكير شيخ أي زين الدين المعلم جنسا توماس الله شيزا بولو دليل زكون حق بولو زياد الواس عبد الرحمن إتسا موج أي هبورب جويلا دوب چاغير لا پیشا بولو چياش پیشا بيال دكون اخد باچ عرب دو بات سايخوليلا دوب تسنگي اخد باچ عرب جو يعني بيت ارخين ابونناني توگيداب چاغير تيال دكون اما دوب اخد باچ عرب جو باقوال دات سبه عدوب این ابونانت ارخين ابونانت توگيداب چاغير تيال دكون هبات سايخوليل اما غوب عدوب این ابوناني باقون خدوب اخد باچ عرب چاغير باقون خدو
خدو این ابونا نعدبه ارکین ابونا نتوگدب چاقیت اون همه خاک بعد ساکولارین ابو لبوگو زین الدین المعلم عبد الرحمن تا خدو سنگ خالبوگو زین الدین تاجند الله گور حیاس ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهر سنگ ابون الله دو زین الدین المعلم است دوبجو ابون خدوب ای دوست موج ای ابون بک انا زین الدین المعلم عبد الرحمن تا دوب چاغیر پیشا بولو چی است ای دیت پیشا بی الله خون اخد برخون بچاره میخه با قال دت سبت سوگی دب چاغیر دوبت ات ال دخون دوب یعنی ارکی نبون خبات سخولین ابون دوست اما دوبات سخولارلا دو با قان خدو ات چاغیر گیت اون دوبه ارکی نبون نانی سنگی ابون الله دو ابن زیادی تا ای عبد الرحمن تا زین الدین المعلم است دوب چاغیر اونانیلا تو پاسودال جانبی دیت مثال که باسون پاسودال جانی چاغیر اونا سنگی هاغا پاسودال جانی سدیتا دو چاغیر نخت اون مثال که باسون سنگی دو اتسب چاغیر بک ارا دو پاسودال جانبی سوگی دب چاغیر اونا اتسب بک ارا نخگیت اون سوگی دب اونا دو چاغیر بک ارا هاغا پاسودا دو چاغیر یعنی بک اون باقان هدو چوریزگی چوریچ اون مثال که باسون سنگی غوب چوری دالت سبگی ای مثال که باسون هاغا قدرال جانی بک انا چاغیر دیست اون هاغا چاغیر دیست نخت اونا سنگی هاغا چاغیر جانی بک ارا پاسودا باقان خدوبگی دو چوری دالت سبگی باقا زنگی تون هاغا چاغیر بک ارا پاسودا دیست چوریزگی چوریچ اون سوگی دب چاغیر هاغا اوناننی هاغا پاسودال جانبه سنگی هاغا چاغیر قنصاخون خوانی که بعد سهولاريله و این تخللت بعد نقلها منه في اناء اخر انتهى هاغا چاغیر بعد سهولاريله جیو دوبا جانی هاغا پاسودال جانی سبوسگی بوسون چوگی د پاسودال جانبه اونان نگیتین دوبا چوگی د باقی بوسن نگیتین دو چاغیر دوبا سنگی قنصاخون خوانان نگیتین هاغا بعد سهولاريله دکتر نجاسب میکنه انتها خوانین قلبو گو زین الدین تاجند الله گور حیاس نخیت habdarስ hanebtela asiyab darsida nekhetset stalize o chagir jiv qantsa khon khwara mekhakh do qantsa bukenakhe dalil shibin abun doki dalil nekhetset asi darsida stalize nekhetsa habdarس hanebtana alhamdulillahi rabbil alamin